Ovo je izvrsna priča o gastronomiji grobničkog kraja koju započinjemo na njenom prirodnom ishodištu u seoskom kraju na gorskoj visini, na gospodarstvu Frankulin, gdje proizvode ponos ovog kraja grobnički sir. Najprije morate kravu nahraniti da biste ju pomuzli. Ako ju ne nahranite, onda idete badave muz. To vam je prvi korak. To nije na koncentratu, ja to ne volim, to je na čisto prirodnoj hrani. I znači vi nju ne futrate, znači ne silite ju da mora imati 50 litara mlijeka. Evo, tome se dela. Ona ima koliko može i meni ne treba više, mi imamo tu siranu, to što imamo preradimo, prodamo i to je to. U prošlosti ovaj je kraj bio pun ovaca i slani grobnički sir pravio se od ovčjeg mlijeka. S obzirom da nema više tih ovaca na grobniku tako puno i nema sira, i to je bila alternativa za taj slani sir. Mi ga pravimo već, jedno 15 let se već bavimo s tim i po tome smo stvarno jedinstveni. Pravimo čili, baziliku, masline, papar, tartufi, dimljeni sir, sve prolazi. Ali najviše prolazi slani sir. Sa sela se spuštamo u ravničarski dio grobničkog kraja, u restoran Aerosteak, koji se nalazi odmah pokraj motorističke grobničke staze. Kao sam konzument ugostiteljske usluge želim uvijek se osjećati ugošćeno, želim se osjećati da pružam ljudima ono što bi sam htio dobiti, a to je ono nešto gdje dođem da bude autentično, izvorno. U tom nekom slučaju mi smo se tu dosta orijentirali na Palento kumpiricu, koja nam je nekako onako jedan sinonim, uz taj grobnički sir koji je stvarno osebujan, za mnoge ljude iznimno drugačijeg okusa i strukture i na neki način samog gušta u njemu, ne? I tu nekako pokušavamo to uvijek favorizirati. I kad sam pomislio da je s grobničkim sirom došao kraj, iznenadili su me epilogom o sladoledu od grobničkog sira. Kad sam probao taj sir i sve skupa i kroz razgovor, sam došao na ideju zašto ga ne bi transformirao u jedan gurme sladoled, da kada naši gosti to probaju, da osjete i teksturu i elastičnog samog sladoleda, a onda završni aftertaste da bude baš taj grobnički sir kojeg smo pustili da mu damo prvu notu kad se to degustira. Saznao sam da je i Aerosteak okupljalište pasioniranih motorista iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Motori, nažalost, nisu moja ljubav, nikad ih nisam smio voziti zbog poremećenog osjećaja za ravnotežu, zbog čega nikad nisam služio JNA. U Aerosteaku mi to nije stvaralo nikakav problem.